Phasalo agolini laibuma gadaljak Puspabanta Palace Hotel Chengnani bagwi holongthai kaikha Home Minister Amit Shah ar Shalo Montri Okra Dr. Manik Shah khoboi Produt Kishur Deborman Akosang Rokbo Manjakha Tripura hastini tourism eba berai khiri bukhak tei teya kamsha sakangkha hakotoni mungnang Tata Group ni Indian Hotels Company Limited ni bisingtei kaisa narwai tongthai snamjakha agoliwo Tripura hastini bubagra molni mukumu bai gadaljak Puspabanta Palace holongthai kaijakha tas Puspabanta Palace Hotel ni Phasalo Manjakha hakotoni Home Minister Amit Shah tongkha hastini Montri Okra Dr. Manik Shah te hastini bubagra bosongni ongoi Manjakha Produt Kishur Deborman Hotel Group ni adong rokbo tongkha tei kwbangma Montri tei MLA rok khoboi narwai rokbo Manjakha o Shalo Puspabanta Palace bichingo mwtai riwi holongthai kaijakha Khoshathai Glayo Agolini Puspabanta Palace 1917 BC Bubagra Birendra Kishore Maniko Tanglagmani Obugrano Kunjoban Prasad Mungibo Shinizago 2018 BC Jora Obono Tripura Hastini Rasbobon Snamoi Hastefani Tongthai Boklaijaka Yagulo Hastefani Tongthaino NCC Complex Siwitlang Zaka Uilawo Obugra Nokno Hakotor Beremni Hukumu Gadaljak Mukumu Nok Snamnani Bagai Wansukjakmani Hapangni Bukhakte Fia Yagulo Hinke Tourism Department ni Shakthar Mumbai Obugra Nokno Tata Group ni Indian Hotels Company Limited ni Bishingte 5-star hotels namnani bagai clearance rijaka Laibuma Gadaljak Bugra Nogo 5-star hotel Tripura hasteno hayungotei bo shinimung manriwa hini wansukjaka Bureau Report News Now